I welkom svima, ovdje Road Blasters. Danas ću da snimim naravno da snimim za razliku od tebe, da snimim reakciju na tvoj klip, zato što si jedan običan bednik koji laže ljude i odmah da pogledamo šta on mlati u mene. Zato što je jedna obična grozota, ajde tako da kažem. Dakle, Damirko je totalni izdajica. Nije Damirko izdajica, Damirko, kako se već zove, on je najbolji od tebe, šta imaš ti njega da diraš tu. Pusti čovjeka na miru, dijete koje već. To nije ni D od djeteta, znači imam ga dirati zato što si i ti i na njegovom nalogu i koristiš lažne naloge i to će ljudi znači da saznaju u ovom klipu koji budem izbacio, tako da je najbolje samo da ćutiš i da se pokriješ ušima, zato što narod već vidi da ih lažeš i iskorišćavaš. Ajmo dalje da vidimo šta si sve izmislio o meni. Bolji je od tebe kako god okreniš. Kako da ne. Našao si u narodu da lažeš. Ti se nerviraš zato što su te provalili koliki si šnjuvator i lažov. Evo navodno 4200. Samo da vidim da pokažem ljudima, znači samo da se vidi da pokažem ljudima da on zapravo ima... Ja ne znam šta on ovdje pokazuje ljudima uopšte kad imam više od njega lajkova i na svakom klipu. Kako da ne, više malo sutra. Ti nemaš ni D od dovoljno od lajkova. Ti jedva imaš bednih 110-120 okruglo, a ja imam blizu 500, tako da, znači, bolje ti da prestaneš lagati i da ugasiš svoj šklopaciju nalog, tako da tu šklopaciju naloga možeš samo da ugasiš i da se predaš zato što su te svi već provalili. Ajdemo dalje da vidimo šta si sve izmlatio o mom kanalu koji je 100 put bolji od tvojih 200 lažnih. Imam više od njega lajkova na svakom videu. Ja ne znam što on tu hoće da dokaže, samo da sam bolji od njega može dokazati, ništa drugo ne može. Na svakom klipu po hejt. Jest, ali tvoj hejt, ne hejtaju me drugi ljudi, ti me hejtuješ. Ne hejtam te ja već ljudi, tako da, znači, ne isplati ti se da lažeš u videima, tako da su te već su te prokljuvili ljudi. Ti si samo u sebe umišljao da si neko i nešto, stvari si obična nula. Znači, smeje ti si ceo svijet. Gotov si, čas. Evo, na primjer, 20 metri challenge-a, ili na primjer pa samo navodno izigre za kameru, a u stvari on to uvalio psovu u usta testa brnju Ljudi, kako da ja uvalim psu kameru u usta, a ja sam 5 metara od kamere odmaknut. Ili možda 2 metra, dobro, 3. Ceo fotoaparat, tako da evo, znači, sami lajkovi su videima. Dokaz je da sam sebi Evo dokaz, jedini dokaz da je on taj dislike sa njegovog kanala je dislike, evo vidite, to je dokaz jedini. Što je fore i da samo... Eto dokaz da je on sam sebi lajkao i da ima 20.000 ljudi koji ga hejtuju, tako da jedini dokaz da si samo jedini prevarant sa milion lažnih naloga i samo si željan pažnje koju nažalost nisi ni zaslužio, tako da već je dokaz da si gubitnik u očajnom pokušaju. Da samo žele da prevari ljude. Znači,
ovaj klip nema nimalo lajkova zapravo. Sami hejteri su... Ja ne mogu da vjerujem. Kakve su ovo cifre u lajkovima? Kako ne imam lajkova kad su sami lajkovi i sami tu cifre, ovi koji se vidi ovdje, ne mogu se izmisliti, one postoji. Baš, Čoveče, totalno si smiješan pačeniče. Pa čoveče, zar ne vidiš da si samo sebi to namestio? Znači, ljudi već shvatili da ih ti lažeš. I o čemu dalje pričati? Ajde bre, ne gubi se bedni gubitnice. I šta je, evo da pokažem jednu od klipova koliko ima hejta, samo da nađem. Evo, znači tačno dokaz. Evo ovdje ću priznati, zaslužio sam ovdje dislajkove na ovaj video, zato što sam pokušao da izmislim ovdje da je jednorog, ali nije bio jednorog, eto, to je jedino gdje sam zaslužio dislajkove. Ali zaslužio sam i lajkove zato što priznam, bar nisam kukavica kroz sreten, priznajem šta radim. Ti zapravo jesi kukavica koja skriva 9 miliona hejtova u svom klipu i kao editor i kao da ima lajkove. Jedino si ti kukavica, barem bi trebao da priznaš da imaš 200 hejtova po klipu, znači toliko si, znači ne samo ružan, već i patiš za tim što je neko poput mene već tebe provalio i dokazao ljudima koliko ih zapravo ti iskorišćavaš i znači manipulišiš ljudima. Dakle, ti si dokazao koliko si kukavica koja samo edituje na Element i Inspect preko kompjutera, a to mogu u jednu od narednih klipova čim popravim kompjuter da pokažem. To znači nije više niti fura niti fazon, to je samo znači jedan običan kukavički potez od gubitnika koji se predstavlja da je Aiden, a u stvari se zove ili Veljko ili u stvari nije verovatno nisi ni Veljko nego Velislav koji samo se skriva pod lažnim imenima i znači cijel svijet, pa čak se i sam tvojim izmišljotinama smejem koliko je, znači, koliko si ti znači utripovan klinac koji je totalno ružan i na slikama, a o pravom životu i da ne govorim. Damir. Ovaj momak je ovdje dobro napisao, ili ko je već? Jest obični konj u šumi, jest. Nije pobjegao, nego imaju tu 4-5 konja, a možda 6 ima najviše. Ima ih 6 po šumi tu hodaju, ne znam čiji su. 6. Eto ga dokaz da si lažov. Tu nema ni 2-3 konja u vrh glave, čoveče. Koga ti lažeš? Ajoj, čoveče, pa ljudi, evo dokaz koliko on manipuliše i želi da stigne preko svojeg hejterskog kanala. Čovjek ti sam sebe provaljuješ koliko lažeš. Dakle, okej, ide, znači non-stop njima hejt, dakle evo, kao da pokažem još neki klip u kojem ima približno hejta, koliko je na... Ali ja ne mogu da vjerujem ljudi, on samo traži videe na kojim ja imam dislajkove, a uopšte ne gleda ovi lajkove, što imam više od njega lajkova. Odno lajkova. Ti nemaš ni približno mojim lajkovima. Evo
evo sad ću i da ti dokažem, samo moment, znači, samo trenutak ljudi u kojem imam mnogo više lajkova nego on u cijelom kanalu, samo da nađem, to je klip, evo, 13, znači dokaza, mislim dokaz da ima 13 lajkova, a evo koliko on zapravo, samo moment, znači dobro to, što ima, znači jedva 20 pregleda, a gledaj ovo narode. Znači, ja imam 100 put više pregleda nego on na cijelom kanalu. Evo, na primjer, da idemo natrag, evo, ja sam ga možda i preskočio previše, znači imam 18 lajkova, to je dodatna 4 iz Veleslavova fejta koji je on namjerno doveo da bude dokaz kao što je najveća kukavica, a upravo imam mnogo više i pregleda i lajkova nego on na cijelom njegovom kanalu. Evo dokaz, znači ima 151 pregled, od čega su, znači, od čega on nema, znači, na cijelom kanalu ni približno tome. Znači, ovo što je on samo sebi napravio na Elementy Inspect programu ovoliko, zapravo nema ni približno tome, a evo sad ću da pokažem na kojem ja imam trostruko više ovih pregleda nego što bi on ikada mogao da ima. Samo trenutak ljudi, ovdje imam negdje preko 500 pregleda, što bi se i moglo naravno dokazati, samo da nađem taj klip u kojem imam preko 550 pregleda. Ovdje je 154, dobro, tu 232, eto, najbolje, evo 363 maksimalna pregleda, znači, imao sam ja ranije malo više, za jedno 200, ali vjerojatno su iščezli zato što su obične kukavice, a evo koliko na kanalu imam sveukupno pregleda, odnosno ovdje što piše views, 1130, znači na cijelom kanalu od koje je 120 po klipu, evo i ove publike, znači imam od 18 do 24 godine, znači 100% njih me tako gleda, a evo je za lifetime. Ima, znači, od 13 do 17 godina, zato što niti sam apsolvo, niti sam nekom apsolvo ikakvoj roditelj ili tako nešto, niti bilo kog prozivao, osim tebe koji si naravno zaslužio zato što nemaš nijedan like. A evo od 18 do 24 godine ima, znači, polovina publike, od 25, to jest od mojih godina do 34 ima 11,2%, od 35 do 44 3,4%, od 45 do 54 1,2%, to nije baš nešto mnogo, ali dobro, od 55 do 64 2,5%, to nije niti malo niti mnogo, znači okej. A od 65 to naviše do tamo ko zna kojih godina 4,5%, tako da, znači, ne isplati ti se da izmišljaš niti da manipulišeš publikom što sam i dokazao. Znači, kojih on nažalost i nema. Za sada je to ljudi, dokazao sam da je on samo običan lapunja i
da ga je samo strah od istine. U sljedećem klipu ću pokazati kako se može namestiti broj pregleda i broj navodnih lajkova koje on niti je ikada imao, niti će ikada da postigne. Tako da do sljedećeg klipa se i gledamo i čujemo. Ćao!